Mutaratara wa gucenjia gatiba wa punguza mizigo bunge-ini ya kaunti ya Kirinyaga urarengeirwo maguru ikinya-ini ria mbere thutha wa gutemanio ni mutongoria wa aria aingi Kamau Murango, no spika oria mundu ukunyita mbaru uraga. Na kuona ndungithie na mbere kwariririo utahitukite gikiro-ini giki hau na hau kuratuika ni wagwa. Mbunge cia matura ibatie gukorwo irikanitie na kwaririria mutaratara uyu na ikarikania naguo gugikinya mweri ukite, na uguo ni kuga Kirinyaga ndikugia na mweke uyu kuona no ucokirio thutha wa mieri 6. Our standing orders 54 it says clearly motion yonge frustrate thiini wa floor ya assembly no ukire thutha wa mieri 6 kana session yenge rumireire motion uyu wagiri uka expire kana urithira binya mweri 18 mweri tukite, na kwoguo ungitarira wega utigakorwo tunoboti wa kuidiscuss ringi ni wakua. Ni ikinya rikunguirwo ni amwe ya atongoria aria ni hamwe na gavana Anne Mumbi, no kuri ona mataiganire makiuga ni riimite Wanjiku wa Kirinyaga mweke wa kuheana woni wake. Turore uria guikarite na andu merwo boro wama tiga kubeni Wanjiku ati muguza muzigo kugetha kubina murigo kwa Wanjiku niguo ungita kuongerera Wanjiku murigo. Tuge ni twakena muno ni uboro wa county assembly gukorwo ndina bitukia mbiri yo itagwo ya punguza muzigo, na nyambirie kuga ta gavana wa Kirinyaga turugamite muno mwena wa kumenyerera mbeca ciongererwe kuria kwina andu na kuria kwina development na services, na mbeca ikorwo ni iranyivio kuria irathie uboro wa kuriba misara. No tutikabenwe tando ma Kirinyaga ati ni undu bill ni eto punguza mzigo ba iguru ko thiini ni punguza mzigo witu na ni ithu turabinyirirwa. Leader majority ameangalia na akaona kwamba yeye hana majority ya members, na kwa hivyo wamepanga na vibaraka wake waweze kuiangusha na njia procedural motion, ili wakasema hawataipitisha ile inaitwa procedural motion. Kwa nini leadership ya assembly haitaki hii mjadala wa punguza mzigo upelekeo Wanjiku kule chini, ili hata naye aweke input yake ndani, aseme vile anataka yeye aongozwe, kwa sababu kila mtu anasema anataka kupunguziwa mzigo. Niguo guthie gikiro-ini kiu kingi kiria ni gutwarwo bunge-ini cia bururi. Mutaratara uyu wa punguza mizigo ubatie kuhituka bunge-ini cia kaunti 24 handu-ini ha Inooro TV. Ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.